Halo teman-teman, hari ini kita mau antar muatan lagi teman-teman. Widih, hari ini jalurnya ekstrim banget teman-teman. Kita akan melawan arus nih teman-teman. Oke teman-teman, ikan kiu makan kerbau, ayo bro. Bro, om. Wow, coba lihat teman-teman, jalurnya ekstrim banget nih teman-teman. Wow, apakah bisa melewati rintangan seperti ini teman-teman? Wih, mudah-mudahan sih tidak oleng nih truknya teman-teman. Wow, coba lihat teman-teman. Wih, airnya keruh banget nih teman-teman. Wih, kita melintas di air banjir nih teman-teman. Wih, mantul banget teman-teman. Wih, wow. Oke, kecepatan penuh. Ayo kita ngebut. Wih, wow, kita ngebut teman-teman. Wow, oleng. Wih, hampir saja oleng teman-teman. Wow. Wow, oke teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Wow, jalurnya sudah buntu nih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.